Digitalna inkluzija odnosi se na aktivnosti koje su neophodne kako bi se osiguralo da svi građani, uključujući one najugroženije, imaju pristup i mogućnost korišćenja informacionih i komunikacionih tehnologija. Prevazilaženje digitalnog jaza počiva na 3 pretpostavke: obezbeđenje pristupa internetu, računarskoj opremi i posjedovanje određenih znanja i vještina za korišćenje digitalnih rješenja. Možemo reći da su digitalne vještine najkompleksnija i najdelikatnija komponenta digitalne inkluzije. Na tom polju neophodno je kreiranje savremenih obrazovnih programa kako kroz formalno, tako i kroz neformalno obrazovanje. Ono što može napraviti brzi pomak je udruživanje javnog, prvenstveno obrazovnog, zatim civilnog i privatnog sektora. Pored toga, ključnu ulogu igraju i mediji u smislu informisanja i podizanja svijesti o značaju pristupačnosti u digitalizaciji. Digitalni jaz odnosi se na jaz između onih koji imaju pristup, vještine i svijest da na efikasan način koriste internet i tehnologiju i onih koji tu mogućnost nemaju. Digitalni jaz onemogućava jednako učešće građana u svim sferama života, posebno kada su u pitanju ugrožene grupe. Ne samo romska zajednica, već i osobe sa invaliditetom, stari, ljudi koji žive u ruralnim sredinama i drugi, a koje se već bore da u potpunosti budu uključene u sve tokove savremenog društva. Zemlje Zapadnog Balkana treba da teže uspostavljanju digitalne pravičnosti, što znači da svi pojedinci i zajednice, bez izuzetka, imaju kapacitete i resurse potrebne da budu u potpunosti uključeni u digitalno orijentisano društvo, demokratiju i ekonomiju.